Kemudian yang kawat tu kutu cedek onrom mengilau katu ko hadis kutsi maka dengerang ari watu manyamamu wingarako ri watu masusam maka dia tomotot dari olo angin lau ko ri watu manyamangi tembus itu Pak, tembus itu kumak baraka itu luar biasa. Namo dia namanya kaun rotul lemin laudo komi laudo mukio ya koto berhubungan si bawa pasangannya suami istri ya kau angkat tu nyaman alengi pengalata la cinampa telepi 25 tay di makun raya tataruk ya senada tatandra ngapai di arwane tapat tulakang 5 abiota tapat jeluk 5 tau tak tawarakang ya napa tabaca la ilaha illallah napa tabaca Allah Rabbana atina fid dunya hasanah tilaun lepangi okor aja tapat terus di dunia hasanah di cingaga kulino ta cina ya koto tilau okor